Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba okulethele lona namhla lithi-ke i-ANC laphana-ke siveze-ke itulo layo-ke elizokwenza ukuthi laphana inqobe laphana-ke umlisa-ke owenze ividiyo-ke laphana-ke elisho-ke leli tulo-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwangami-ke ngizokudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wona-ke. Engizosicela kuwe laphana ukuthi uma usuzwile kule clip-ke ungene kuma-comment section-ke ufike ubhale cabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucinze nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. MK mawukuthi notice sesiphila iropidope yayishaba kakhulu Muhammad Ali, nomculi u-R kwacula ngayo wathi I lay my back against the rope. Iropidope iqhama ku-Ali. U-Ali wayethi mayesekhathele engafuni ukulwa wayelokhu eviya kanje, wayiviya kanje, i-opponent izephelelwa amandla. Ma-MK as-implementeni i-ropidope strategy, asibavike, sivike ibhank FNB, sivike inkantolo, sivike umsholozi, sivikele i-MK, siyivikele thina. Then bese sibeka u-29 we-TKO, 29 May we-TKO. Okwamanje siqhubeke nge-ropidope. Let's lay our back against the rope because ama-results azoba mahle.